Тыйка хаштаватнан жарыктынаачылар, ордук серик өттөлелэхәчилер Бакуров кара түһүнендине сайын үтүтүн самсар үлетигер түһүнәлләр. Ол курдук уус алдонулуугар туарактаа культураны ыһынан жарыктанар үс улака кахайстыба бар. Кенелер тыһынча 399 гектарга туарактаагы спыттара. Оттон кобур үлетен атыржа кыйын ортотуттан сагалаабыттара. Аспыт сайын чөбүгер ардан, куяхыран, улакандык курандаабакка быйыл үйлүү качыстыбата үчүгай. Кобур кемигер бастыкынан дөпсүн дехилегер Дмитрий Илларионов кахайстыбатыгар сырыттыбат. Ыскалакка киряты кытары сүрдаган чеппей коппут эбей сембелер тураллар аан аягыттан ол хами түгәккә тия. Манны буланы агрономнар каятардаганы бу эбейхи сен көрөлөр. Эбес буланы кинигитин кенигиден кагы болуун сөп. Дан сеппей коппут минигес амтаннак сембелер. Дмитрий Ларионов энтузиаст үлехит болан эргербет ыскалаттарын абырак күйүнен үлелетер. Онон кекке кыһалгалаага бит. Это был крайгу кудук зерносклапыт бопругар тросопомаравын. Бейне был выкус опрос гаражтырын зерносклад оңстын тұрауыт. Инти биді та кладтыра варта масете, варта емағарам бітен стойкавара варта шпагат түйен ардақ си қар кәлледі варта куддатаға. Олеген бұланы бейті хамай куттана бүттен бұл өлбақ семені ардақ иддақ түштіғаны сигиддагана тон буурын куддук семе тиен такар оны ханнада кудда севбит суох актолентен хамай пирочот зерносклакона багарветбит онотон индикте сөйлели бите бе кайство бытнан үлели бите зерноборшна хамбайын адиут ва кайство дашсө кенган ватан эбиси вот кенгеттен үлели бите буддокомуяр хамбайын мутсуа хүддалба мехидре өскетер Атыржакая сакачеригер 2 сайыны белактан ардабакка күнжыл туран берен көмес турактагы комуерге эреймугу көрбөтлөр. Дүпсүнгө комуру урбанжы төрөппит бола ийдир сагалыр. Кеде бете агроном иделах. Билин 2 комбайнер бар. Эти бир Енисей эрке комбайн уйым олро Поповганя. Уны бембо бектер голорон. Бир камизистапыт. Уны уланы бир тракторы семесеме тар. Бар уны үссер оңрачы үгүччү битен пардан хебит. Ошо кетен өтү туралла бары. Улим бу комбайнеры угани керен елдер. Бары комбайнеры кетен тураллар. Пардыр же бахар дахатуй. Пардыр же буланы эхилге сыл битен обработкалан дискатордан сүддебит. Он тупа картыр, онна көгүн үстүн сенесинен газета жаны жана оңробут. Мен оны сикбитен мусмагыт. Эс көтөн ардабыда бит боллар. Ордук чадехине качествотыгар оксу эбит. Быйыл урбанит Илларионов 477 гектарга семес пытыттан сүз бехуна селехиней. Был тыхайствотын научно-чинчир институттан селехине семете Приленская 19 бупыт. Тонна сетте сүйі. Оны бағаламыд бұл қаяқтақтен бағына бұтырығын тұрарыбыт. Хүдда жүрдік үміт. Бұл селехине еті бұл супер элита семе бит тұрар. Оны күн жыл тұран бір бітті хүддан үйребет. Оннан бұл семетен эбес семетен курду болбатах, аны кене красиги аддага биллегана хүддан куран бебетнен деген хүддан хохтачы, аны бу айгабыт бачы шүйдө туран бебите бу үчө хас качество бар үчө семени вакпыт темет эренебит. Салгы батага нехилегер бетте агара качыкта бу деп бетнестактерилте кобойбут кырылас тастак көбөс туарагар көдехиди бит. Манда даганы сема качествота үчүгөйбит. Салатар боллакка биге качестволар бут олокто. Сака сергер үндерили бит элите каластак семеден жарктамыттара ыраатта. Кенелер бәйлерин качыналарын тахынан. Атын улустарга атылдылар. Үчүгөй үйнүүнү ылар иннеттен арас боғулду үлетен ыйталлар. Колора olan kurdakka bir bazı pasalgamya 101 hem baltın beybi senetten kaçınan baramut onu tanga bir soluğu kaçıdı bud. Üye bilü meyahanlas nam çorapçı onu tatta uluslar rolta süs bir tonlarını bir haskatı atılan bilin ünite şey böyle kayıstalar adın uluslardan şöyle gündecen hareketler. Tavanatan bayılgı halkata ünü kohana var. Bu aspas dahalarga bu Kur'an azizlarga bu bir sortar ünü biran kabittere. Onun bayıltan kamera ardak tühen da yakıp. Ondan pürüsti bilemeteyer
эгер технологический үләне хеп гыталлары жан саналыбын. Холора хаскот көңөт дөр каянда көңө куртууну гытабыт. Көһөн болар картып тилите. Онна хасабы хатси каптырды үлелер гыталлар. Онтаңа бирке кайсты хетте уну тонна салая миняны горду атылган килдерелер. Оны уттан баһнаны каттыгараманы көрөндөр бу норматын килдеребит. Онтан мөлтөк баһнага дозатын эбен сабанча. Онтан арас кайсты белен истелер. Арас механизмнар арасында толкуйдар килендер белере. Оны мана аяту тахтыдылар. Онтан хамы шөйжен бияха объекттагыра белен төрөп битолора. Василий Сипсеб үлелән сүрдәхтер бейтен бу билетен көрүтөн юран даганы бу производство килдер атыр. Быйылгы сыл соозун чүрәнинен ден кахастыба сака серегер бастыгытын агыс гектар серге азимай пешеница ден этнос сортах селехне колоду быгытнан ыспыт. Семетин Новосибирскайттан агалбыттар. Кене селехне боларын быгытнан онна уратыта ден азимай кене көһүн ыһыллар бу быйыл биһи атыржак айыл 10 күнөр ыспыппыт онна әһил атыржак ыйыгар комойор буланныбыт. Бастыгытын ыгылнажа хака херге. Та сака херегер маннык опыттарыттан енис хага химбир турора хаджыуттара ону өсө удачнайын табыллыбытын табыллыбатаган жолка билбеппин. Оларан тон маннык улахан объемга бастыгытын яка. Тан эленаган дүйүнү жеңги. Аты быйыл биһи азимайы вебсайынан сака херегер атыржак айын 15 күнүттен сагаланы халлар. Аны биле согуру агрономнары гытта сөбелеһен баран толкуйдан көрөн кене кыһыңы кыстык кар түһөн балтарагы иннене ыһыллыктак тебиттеринен соттан тахаран атыржак айын 10 күнөр ыспыппыт. Кахастыбалар семедерин үйнү жарбакты илине булаган ыйгар комуян түбүттәбиттере. Ол курдук бетте агротелетте жокускайга ытылыгын жарбаккага золотой зерной жаккайска кыттан эккис месте болла. Батадагы бетте агра туракта культураны үйндерер ыхар кахастыба бурдугу комуян белер меликсилан жонга мандык алады апсата хаддар этенде белиен киленен бурдук атылыр. Хүддак мендиге дебит аладыларын антана. Быйылгы бәбит улус бутыгар ытылыбыт үгәскә кобулыйбыт. Үйнү жарбанка бетте агра тереттени тахынан бехонтан такса кыттачын эйтимте. Олар истергер кортоска, огоры тахын олордор улаха кахастыбалар. Агра кайскалака сколалар кытындылар. Бидилә кахастыбалары керие сылжан үйнү кайдаган тоғыластыбыт. Капустаны мен 7 гектарга олордабын. Кортопуй 19 гектарга үлләбидим Мұратта. Тоғын 3 жылтын. Бастан тайбар үлләбидим. Крестьян бастығы бағанайда болалар. Онта кәндеке бәйім бұл бағанай боламын. 30 жыл үлі жауын. Тәһә тоннаны. Үйіні бұйы отын тоқ чаққа әбі. Мен ардақтақ болын. Мұстарарым оқ болынтын Кортопуйым кәмі ари наханны потақ. Капуста нормальный. Сылбы сорты хиттин десенде. Атын онны жан харанақ үлі бұлақ жета. Атын нахада сүйіс болбатар тағадақтан. Кортоска олордачыларга комурга боларын курдук сотто ортос колты бередачелери төхүй күс болбуттар. Осынан түгінен туханамыд биһиги тумул барашкапта декерген биһиги комурбутор сылын айы көмөлөһөр сортортос колатын үйренәчиләригер кене хавалтатыгар учуталларгар улаха мактабытын тердебит. Бу сортортос колата олох сүрбәтче хыл болла соттың әрсітар бағана қағайыстывалар оғыроттарына хам бүтінүйтін қомуян берелілер. Ол күрді Басилиевка, Мордоскойга бихеқа. Олуска илдер қан бұладан толырыр ендеттен үс ағар тұхынча гектар сиргәт туарақта культураттан сағылан оғырот ағылығар Кортоска тия ыспыттар. Бұл бұдырыңғыттан 330 гектарынан әлбәқ. Оны қомуюға, бұлады толыруға бұйыл қахаңғытағар да үчігі көндіруләқтір. Туракта культура тыгынча 306 тонна комуллан буламыт 500 бирган толла титтигер туакы оротаһын
этер булака түрдөн кага хылыбыта. Онна тыгынча 300 тонна кәріңе орота хакомулдан эме булан 214 бирхан толла. Кортопой 201 гага ыллан буламыт 104 бирхан толла олата тыгынча 300 тонна кәріңе кортопой комулдан турар. Бүгүнкү күндөн ононтон бу усалданга быйыл пегастынсыла ол сыл жөйтүмүктәк боланырар. Жарбанка кыттаачылара ох курдук оңостон келбиттер. Күн талбыт аха продукцията барата бар. Ону көрө атылаха олуктоктор тогуурха мустандыр. Лөгөй болу сатыгар көй жаат жөһердилер. Мен бүгін бұл селқос ярмаркаттан күйіңі сер атпын батын қағанным, арылым, қапысталым, оны арын қапыста туғыл бар моркоп себекілер бұғатын ұлым. Онан ярмарка тәжбедденлерге ұлақан мақтал, банны күріп кәләнне ярмарканы тәждінлер, бейгі ұлақтақтар күйіңі сер аспыдан қағанар бұл түрді ашуай. Орду galbak boçarat, jöpsün tıya qahastavatın produksiyatın oğran taharı keperikibin ostolugar bolla. Manda ar sarga atırıbıt qahastavatları kıybıt, basta qaçıstavalaq arıga, jön tiksari turallar evit. Arıga turabıt, jöpsün arıgıtıgar. Tamam, bu manda talağa. Oto jöpsün arıgıta, stabilne nari şuay bolar. Kileti çayını. Kileti tığınca üstüne. Talar bolar. Ondan tıya qahastavatından jarıktınaçılarga ölgö müynülaq ötüğü jılağın, jarbankattan dehilende öttük qaralaq, eli tuturdaq, kıhınga qahastırın bulunan bardılar.